Ikaze kuri mwese mukurikiye inkwakuzi, twizere ko mumeze neza aho mugiye muri hagiye hatandukanye, haba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu ntara enye zigize igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali, ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bakurikira inkwakuzi. Mwese tubahaye ikaze. Tugiye kubagezaho amakuru y'ibyasohotse mu binyamakuru nk'uko bisanzwe, kugira ngo bibahe ishusho y'umunsi, mutangire umunsi wanyu mufite uko muri buze kubigenza, dore ko muri buze kuba mwamenye uko isi ihagaze hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, turaza gukubitira hirya no hino ku isi mu bice bitandukanye, turahera hano mu gihugu, dufite n'inkuru zidasanzwe n'ibiba byagiye bivuga hirya no hino, ibibi n'ibyiza byose birahari kugira ngo tubibabwire. Nimureke rero dutangire tudatinze, tubabwire ko duhereye hano mu Rwanda, umugore yakubitiwe mu isoko ngo ntiyambara ikariso. Inkuru yanditse ku kinyamakuru Umuseke akadomorwa iravuga ko uyu mugore yakubitiwe mu isoko azira ko atambaye ikariso. Mu karere ka Rusizi, umugore yajyanywe mu bitaro igitaraganya nyuma yo gukubitirwa mu gasoko ko muri quartier azira ko ngo atambaye ikariso. Uyu mugore ni wo mu mudugudu wa Gitwa, akagari ka Shagasha, umurenge wa Gihundwe. Mu gahinda kenshi, ku mugoroba wo kuwa kabiri tariki ya 21 Nyakanga 2026, ubwo byari bimaze kuba, uriya mugore yabwiye iki kinyamakuru cy'Umuseke uko byagenze ngo akubitirwe mu isoko, ndetse asaba guhabwa ubutabera kuko yakojejwe isoni n'abagenzi be mu ruhame. Ati, narinje guhaha, maze kugura ibintu, uwo masanze arambwira ngo nagiye nambara ikariso. Abisubiramo inshuro nyinshi, aransingira, bamureraho banyambika ubusa. Icyifuzo ni uko narenganurwa. Bamwe mu bagore bo muri ako gasoko banenze bagenzi babo kuri iyo myitwarire itari myiza. Umwe muri bo yagize ati, nashidutse abantu barwanye bavuga ko atambaye ikariso. Hazamo umugabo abajyamo hagati arabakirana. Yakomeje agira ati, uyu mubyeyi ni ihohoterwa bamukoreye. Umuntu uko yakwambara kose ni uburenganzira bwe. Undi mubyeyi twasanze yavuze ko biteye agahinda kubona ababyeyi bambika mugenzi wabo ubusa mu isoko. Ati, uyu mubyeyi bari kumurenganya. Kuba yari yambaye ipantaro aje guhaha, ntabwo bari kumufata ngo bamwambure ubusa. Ni ikibazo gikomeye, birababaje. Icyifuzo cy'aba babyeyi babonye ibi biba, banenze bagenzi babo babikoze, basabira ubutabera uwambitswe ubusa. Abavugwaho gukubita uyu mubyeyi ari nabo yari agiye guhahira ibyo barimo gucuruza, twagerageje kubavugisha, iki kinyamakuru cy'Umuseke niko kivuga, ariko ntibagira icyo bagitangariza. Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi mu burengerazuba bwanenze imyitwarire y'abo babyeyi, buvuga ko ibyo bakoreye mugenzi wabo bitandukanye n'imyitwarire y'Abanyarwanda. Ubuyobozi bugira inama Abanyarusizi ko bakwiye kwitwara mu gihe habayeho amakimbirane mu bantu. Sindayiheba Fanuel, umuyobozi w'akarere ka Rusizi, agira ati, ntabwo ari iby'i Rwanda, Abanyarwanda babeshwaho no kubahana no gusabana. Amakimbirane hagati y'abantu ntabwo wayarinda mu gihe habonetse icyo batumvikanaho, abaho kuganira, inama ndetse n'ibindi. Gusa inama iruta izindi muri ibi ni uko igihe cyose habonetse amakimbirane ari ugushaka uko yakemurwa, nta n'ikintu na kimwe cyangiritse. Nta tegeko rihari uyu munsi hano mu gihugu cyacu, ni ukuvuga igihugu cy'u Rwanda, ritegeka umuntu kwambara umwenda w'imbere, nubwo umuco nyarwanda dutoza kwambara tukikwiza muri rusange nk'abaturage b'u Rwanda. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Tuvuye aho muri Rusizi, ariko turacyari mu gihugu cy'u Rwanda. Nyamasheke babangamiwe n'urubyiruko rurara mu butayu rusenga abagabo. Mu bice bitandukanye by'akarere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba, hari abaturage bavuga ko bahangayikishijwe na bamwe mu bamara igihe basengera mu misozi bita ubutayu no mu mashyamba, bavuga ko bibateza urusaku, ndetse bamwe bahasengera bikaba byanabagiraho ingaruka kuko aho basengera ari mu misozi iri ku manga. Abaturage batuye mu murenge wa Shangi mu kagari ka Mugera mu bice bizwi nka Manga babwiye iki kinyamakuru turi gukuraho iyi nkuru cyitwa Ukweli Times ko hari abazindukira mu ishyamba no mu misozi yaho bise mu butayu, abandi bakamarayo igihe basenga, ari nako bateza urusaku. Ibi bateye impungenge z'uko hashobora kuba hanakorerwa ibindi bikorwa bitari ugusenga gusa, cyane ko ngo abenshi bahasengera ari urubyiruko rurimo abakobwa baba bashaka abagabo. Nyirarembo uturiye ibyo bice yagize ati, barazinduka bakadusakuriza. Iyo barayemo baba bahazanye ibirago n'ibitenge, iyo batashye barabicyura. Abenshi ni abakobwa baba bahari bari gusenga, baba barimo basenga ngo bazabone abagabo, ariko ntabwo tuzi ibihakorerwa kuko ingoma, ibirago n'ibitenge bakoresha iyo batashye barabicyura. Ntawamenya rero ibindi baba bahakorera.
abaturiye ibice bizwi nko ku Manga beherereye mu mudugudu wa Rwonga mu kagari ka Mugera bavuga ko nubwo abahasengera baba barimo abakuze babikora rwihishwa kandi bikabatera impungenge cyane z'ibindi bintu bishobora kuba bihabera bitandukanye no gusenga bitewe n'uko abenshi bahasengera ari urubyiruko. Vianney ati abenshi ni urubyiruko rwiganjemo abakobwa cyane, yego n'abagore n'abagabo barahasengera ariko si cyane, ariko tugira impungenge nk'ababyeyi kubera ko kumva ko umwana araye asenga noneho asengera mu ishyamba no mu butayu kubyumva biragoye. Dukeka ko haba hari ibindi bishobora kuba bihakorerwa. Ubwo iki kinyamakuru cyageraga kuri uwo musozi bise ubutayu, abo bakobwa bavuga ko bahasengera basanze bamaze kuhava banahakuye birimo ingoma n'ibirago bakoresha basenga. Abatuye hafi y'ibyo bice basaba ko ibikorwa byo kuhasengera byahagarikwa burundu kuko mbere byigeze guhagarikwa n'ubuyobozi, ariko abahasengera baza gukomeza kuhakorera rwihishwa. Abaturage bahaye amakuru iki kinyamakuru bavuze ko hari bamwe mu bakobwa bagiye bahasengera babonye abagabo koko bubaka n'ingo zabo, nubwo n'ubundi hari na bamwe babyariye aho iwabo. Abaturage nanone bavuga ko rwose babangamiwe n'ibyo bintu cyangwa se ibyo bikorwa biba birimo urusaku biberaho. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shangi Habimana Innocent yabwiye iki kinyamakuru ko icyo kibazo kigiye gukurikiranwa kugira ngo abo bantu basengera hatemerewe bakurikiranwe hanyuma babihanirwe, kuko hari insengero ubundi zigomba gusengerwamo, aho akaba ariho abantu bakwiriye gusengera. Yakomeje avuga ko gahunda y'intore mu kiruhuko yo gutorezwamo urubyiruko n'umuco no gukunda igihugu n'indangagaciro byabafasha kwirinda ibyo bibazo bitemewe cyangwa se ibyo bikorwa bitemewe byo gusengera aho ku musozi. Nyamasheke rero ni kamwe mu turere tugize intara y'Uburengerazuba gakomeje kugaragaramo abakobwa babyarira iwabo. Ibyo abahatuye bavuga ko bifitanye isano n'ibikorwa nk'ibyo byo gusengera ahatemewe, bamwe muri bo bishoramo bakisanga bagiye mu bindi bintu bitandukanye no gusenga, ngubwo ubutayu basengeramo. Iyi ni inkwakuzi ikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Ntabwo twari twava mu Rwanda kuko hari impungenge ku ndiri y'abana bo mu muhanda barimo n'ababubyariyemo mu murenge wa Kimisagara. Bitewe n'isuku idasanzwe iba mu mujyi wa Kigali rwagati, abenshi bibwira ko abana bo mu muhanda badashobora kubona ahantu bagira indiri, cyane ko ibyabo byose biba bigizwe n'umwanda. Gusa muri iki gihe hari indiri yabo iherereye mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara hafi na ruhurura ya Nyabugogo itandukanye mu murenge n'uwa Gitega mu karere ka Nyarugenge. Iyo ndiri rero ibamo abana barenga 80, bamwe muri bo baba muri iyo ndiri nk'uko babyita bayita ingangi. Bakaba baraganiriye n'iki kinyamakuru cya Kweli Times. Baba bakibwiye ko bibera mu buzima bwabo bwa buri munsi aho ku muhanda nyine, aho inzego z'umutekano ziza kuhabakura ariko bikazinanira. Muri iyo ndiri yabo hagaragaramo n'abari munsi y'imyaka 5, abakobwa bari munsi y'imyaka 16 bahabyariye, ndetse n'abahungu batujuje imyaka y'ubukure, ndetse n'abarengeje imyaka 18. Aba bana babwiye iki kinyamakuru ko kuba mu muhanda batagishimira, ariko babitewe n'ubuzima bubi banyuzemo. Bemeza ko amakimbirane hagati y'ababyeyi babo n'ubusinzi ndetse n'ubukene bigaragara mu miryango bavukamo ari bimwe mu byatumye bahitamo guhunga imiryango yabo bakaza kwibera mu muhanda. Igihe iki kinyamakuru cyabazaga umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya bamubaza ingamba bafite kuri iki kibazo cy'aba bana ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, ntabwo uyu muvugizi w'umujyi wa Kigali yigeze agira ikintu asubiza. Nk'uko mubyirebera ku mafoto, iyo ni ingangi ibamo abo bana. Aha ni mu murenge wa Kimisagara. Umwana w'imyaka 12 yaravuze ati mvuka i Nyabihu, naje mpunga inzara mu cyaro kubera ko mu rugo bamaraga iminsi 3 bataratugaburira na rimwe. Njye na mukuru wanjye dufite icyemezo cyo kuza mu mujyi wa Kigali. Undi mwana w'umukobwa w'imyaka 13 yagize ati nabanaga na papa na mama barwana buri munsi, kandi barwanaga banasinze tutanariye, nuko ndabahunga nzi Kigali kubera ko n'ishuri ryari ryarabananiye kuri nyishyurira. Ibyo ni ibibazo byo mu miryango bituma abana bava mu rugo. Yakomeje avuga ko we na bagenzi be b'abakobwa bakunda kunywa ibiyobyabwenge birimo kore na tingaye kugira ngo bibagize ubuzima bubi babayemo. Ati nyine njye na bagenzi banjye dufata swing kugira ngo twibagize ubuzima tubayemo, kubera ko utazifashe wanakwiyahura kuko tuba tuzi ko turi mu buzima bukomeye. Uwitwa Uwerarine yashimangiye ko babayeho mu buzima bubi kubera ko barara hanze, bagahora bicwa n'imbeho, ndetse badahwema no gufatwa ku ngufu na bagenzi babo buri gihe. Ati tubayeho nabi, natwe twese turabizi, ariko nyine nta kundi kuntu umuntu yabigenza, dutegereje urupfu. Ubu nkanjye sinasubira mu rugo kuko navuye nta mwana n'umwe mfite, none ubu maze kubyara abana 2 kandi bose babyarira mu muhanda. Yongeyeho ko atazi se w'abo bana yabyaye kubera ko hari n'igihe yafatwaga n'abahungu b'abamarine barenze 3 ku munsi. Anashimangira ko barara muri gare ku mabaraza y'amaduka Nyabugogo cyangwa se muri za ruhurura. Aho ni mu mujyi wa Kigali. Abaturage bakorera muri aka gace nabo bavuga ko
ubuyobozi n'inzego z'umutekano byabafasha bakabahakura, kubera ko babatega bakabambura ibyabo. Ati urahita bakagushikuza telefone cyangwa ikindi kintu ufite. Ibyo byose babikoreye bamaze guhaga ibiyobyabwenge, ndetse bateje umutekano muke hano. Iyo ufite resitora, iyo bihiye baraza bose bakagusaba, kandi iyo ubimye bibi bindi. Ubuyobozi rero bw'umurenge wa Kimisagara bwabwiye iki kinyamakuru ko nabwo bwemeza ko bumaze gusubiza abana 11 iwabo, ndetse bugashimangira ko iyo hashize iminsi buhita bugaruka hariya. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Tukiri mu Rwanda, uwahoze ari intasi ya CIA ashobora kuba ambasaderi wa Amerika mu Rwanda. Uwo mugabo n'uyu nguyu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahisemo Nicholas Checker, umudiplomate akaba n'uwahoze ari umukozi w'urwego rushinzwe ubutasi CIA, nk'uwo yifuza kuba ambasaderi wayo mu Rwanda. Akaba yategereje ko Sena ya Amerika yemeza uyu mwanzuro. Uyu mwanzuro wo kumushyiraho woherejwe Sena kuwa 21 Nyakanga na President Donald Trump. Aramutse rero yemejwe, Checker yasimbura Eric Nieder wavuye kuri uyu mwanya muri Mutarama nyuma yo kuwukoraho kuva mu Kwakira 2023. Nieder yari yarashyizweho na Joe Biden muri Kanama 2022. Muri Amerika, urutonde rw'abakandida ku mwanya wa ambasaderi rwohererezwa komite ishinzwe imibanire n'amahanga ya Sena, igasuzuma ubushobozi bwabo, igatora niba bagezwe imbere ya Sena yose. Iyo bemejwe rero n'ubwiganze bw'abasenateri, perezida yemeza ambasaderi ku mugaragaro. Checker rero yabanje gukora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, akaba yarahamaze imyaka 10 no muri CIA. Muri icyo gihe rero yakoraga mu bintu bigiye bitandukanye. Checker rero ni Sena nimwemeza azahita aza hano mu Rwanda. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Reka turenge u Rwanda gato tujye muri RDC, aho Anglikani yashimangiye ko AFC M23 ari abavandimwe badakwiye guhezwa mu biganiro. Ubuyobozi bw'itorero Anglikani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko abarwanyi n'abanyamuryango b'ihuriro AFC M23 ari abanyekongo badakwiye guhezwa mu biganiro by'amahoro biri gutegurwa. Ubutumwa bwatanzwe n'umuvugizi w'itorero Pastor Eric Nsenga nyuma yaho intumwa zaryo n'iza Kiliziya Gatolika ziganiriye na Perezida Felix Tshisekedi wa RDC tariki ya 17 Nyakanga 2026, akemera gutegura ibiganiro bidaheza bigamije gukemura ibibazo byugarije igihugu. Nyuma y'ibi biganiro, umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Moyaya yaciye amarenga ko mu bazitabira ibiganiro by'abanyekongo hatarimo abafashe intwaro n'abatarigeze bamagana byeruye icyo yise ubushotoranyi buri kubera mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Leta ya RDC yibasiye kenshi abarwanyi ba AFC M23, rimwe ikabita abanyamahanga, abanyabyaha n'ibyihebe, ubundi ibashinja kuba igikoresho cy'amahanga. Ibyo yabishingiyeho igaragaza ko ititeguye guhurira n'iri huriro mu biganiro bihuza abanyekongo. Pastor Nsenga yavuze ko Kiliziya Gatolika na Anglikani bidashobora gushyigikira ko AFC M23 iyobowe na Corneille Nangaa ihezwa mu biganiro bihuza abanyekongo na leta ya RDC, kandi ibyo byabigaragarije Tshisekedi. Yagize ati ubu twavuga ko abafashe intwaro umutwe wa Corneille Nangaa ko batategwa amatwi koko? Oya, ibyo sibyo. Niyo mpamvu natubonye Goma icyo gihe twagiranye ikiganiro gikomeye na Perezida Felix. Ndabibahishuriye, Perezida yavugaga ko hari kuba ubushotoranyi. Nk'uko iyi nkuru dukesha umuryango akadomorwa ikomeza ibivuga, uyu mushumba yavuze ko muri Gashyantare 2025 Kiliziya Gatolika na Anglikani byabwiye Tshisekedi ko hashobora kuba hari ubushotoranyi koko, ariko ko Goma igenzurwa n'abanyekongo bafashe intwaro kandi ko bafite impamvu barwanira. Ati twaravuze tuti kugira ngo duhore muri iki kibazo cyo kuvuga ngo umutwe witwaje intwaro n'ubushotoranyi, turebe uko twakemura ibibazo by'abana b'igihugu. Niyo mpamvu twagiye Goma twumva abari Goma n'abavandimwe bacu, hari ibyo bavuze twarabumvise. Ubwo rero kugira ngo duhore muri iki kibazo no gushaka ukuntu tugikemura, akaba ariyo mpamvu twagiye Goma. Pastor Nsenga yagaragaje ko iki atari igihe cyo gukomeza ikibazo, ahubwo ko buri ruhande rukwiye gutegwa amatwi. Yasobanuye ko AFC M23 ifite impamvu irwanira, kandi ko Kiliziya Gatolika na Anglikani nk'abahuza bidafite inshingano yo gutesha agaciro impamvu abantu batanga. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Tutarava muri Kongo, Chanzu abarwanyi bashya 9318 ba AFC M23 basoje imyitozo ya gikomando. Inkuru dukesha Bwiza akadomo.com iravuga ko kuwa mbere tariki 20 Nyakanga 2026 Ichanzu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, igisirikare cya M23 kizwi nka ARC cyakoze umuhango wo gusoza imyitozo y'abasirikare kabuhariwe cyangwa se komando bashya 9318. Ibi bikaba ari intambwe ikomeye mu kongera ubushobozi bwacyo bwo gukora ibikorwa
bya gisirikare. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko nyuma y'amezi menshi y'imyitozo ikomeye abasirikare bashya barangije amasomo yabo neza kandi batangaza ko biteguye gusohoza inshingano bahawe. Ikigamijwe nk'uko bigaragara mu itangazo ryasohowe na AFC M23 ni ugufata ingamba zo kurushaho kurinda abaturage batuye mu duce twabohowe kandi twamaze gutekana. Ihuriro ry'inyeshyamba AFC M23 ryongereye cyane imbaraga zaryo za gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho buri fite abarwanyi babarirwa hagati y'ibihumbi 30 na hafi ibihumbi 40. Izi mbaraga ziyongereye bitewe n'ibikorwa bikomeye kandi bihoraho byo kwinjiza abarwanyi bashya mu gisirikare, harimo no kurangiza imyitozo kw'abasirikare nk'abarenga 7500 basoje amasomo ya gikomando muri Gashyantare 2026 ndetse n'ingabo zidasanzwe abo bita Special Forces zirenga 1500 zasoje imyitozo muri Werurwe 2026. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Hanze y'u Rwanda, Uburusiya bwarashe ibyambu n'ubwato bya Ukraine. Uburusiya bwatangaje ko bwagabye ibitero mu mijyi ya Odessa na Kramatorsk muri Ukraine, byibasiye ibikorwa remezo byo ku byambu ndetse n'ubwato buvuga ko bufasha igisirikare cya Ukraine. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko ibyo bitero byagabwe ku bwato butwara imizigo bwapakururaga ibintu ku cyambu cya Kramatorsk, ububiko bw'ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ibigega bibikwamo ibikomoka kuri peteroli n'ibindi bikoreshwa mu gutwara ibinyabiziga. Uburusiya bwatangaje ko bwarashe kandi ahantu habikwaga kandi hapakirwaga imizigo ku cyambu cya Odessa. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko yarashe ububiko bwa drone za Ukraine. Icyakora Reuters yatangaje ko itabashije kugenzura ibikubiye mu itangazo ry'Uburusiya niba ari ukuri byose. Ibitero bibaye mu gihe intambara imaze imyaka igera kuri 4 n'igice hagati y'Uburusiya na Ukraine ikomeje gukaza umurego, cyane cyane mu bice byo ku nyanja y'umukara no ku nyanja ya Azov. Muri iki gihe impande zombi zikomeje kugaba ibitero ku bwato butandukanye, harimo utwara ibikomoka kuri peteroli n'utwara ibicuruzwa binyuranye. Ibyambu byo ku nyanja y'umukara bifite akamaro kanini cyane ku bukungu bwa Ukraine kuko ari inzira y'ingenzi ikoreshwa mu gutwara no kohereza ibicuruzwa hanze y'igihugu. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Rurageretse hagati y'Ubushinwa n'Ubuyapani. Guverinoma y'Ubuyapani yatangaje ko yamaganye Ubushinwa nyuma y'uko ubwato bwabwo bwa gisirikare bukora imyitozo yo kurasa amasasu nyayo mu gace Tokyo ivuga ko kari mu karere kayo kihariye k'ubukungu. Imyitozo yabaye mu gitondo cyo ku Cyumweru hafi ya kilometero 180 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'ikirwa Ubuyapani bwita Okinotori. Umuvugizi wa guverinoma y'Ubuyapani Minoru Kihara yavuze ko Tokyo yatanze ikirego binyuze mu nzira ya diplomasi, ivuga ko iyo myitozo yashoboraga gushyira mu kaga umutekano w'ubwato bwari buri kunyura muri ako gace, ariko Ubushinwa bwahise buhakana ibyo birego. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Lin Jian yavuze ko ibikorwa bya gisirikare by'Ubushinwa byakozwe hakurikijwe amategeko mpuzamahanga, anashinja Ubuyapani gukabiriza no gusebya ibikorwa byemewe n'amategeko. Impande zombi kandi ntizumvikana ku miterere ya Okinotori kuko Ubuyapani buyifata nk'ikirwa gifite uburenganzira bwo kugira ibikorwa by'ubukungu, mu gihe Ubushinwa buvuga ko ari urutare rudashobora gutanga ubwo burenganzira. Iyi ni inshuro ya mbere Ubuyapani butangaje ku mugaragaro ko Ubushinwa bwakoze imyitozo yo kurasa amasasu nyayo mu gace buvuga kitwa Okinotori, muri ako gace icyo kirwa giherereyemo. Mu myaka ishize Ubushinwa n'Uburusiya byongereye ibikorwa bya gisirikare bihuriweho nyanja no mu kirere bikikije Ubuyapani. Ibintu byatumye Tokyo yongera ibikorwa byo kurinda umutekano no gukaza ubwirinzi ku birwa byayo. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pentagon yateje impaka kuri miliyari 37 n'igice z'abanyamerika zimaze kugenda mu ntambara, ikaba iri gusaba ndetse n'andi mafaranga. Minisitiri w'intambara wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Peter Hegseth yahaswe ibibazo bikomeye kuri uyu wa kabiri ushize mu nteko ishinga amategeko, ubwo yasobanuraga impamvu intambara ya Iran ikomeje gutwara akayabo k'amafaranga y'umusoreshwa. Ubwo yafataga ijambo imbere ya komisiyo ya Sena ishinzwe ikoreshwa ry'umutungo ku wa kabiri, Hegseth yavuze ko kugeza ubu intambara imaze gutwara miliyari 37 n'igice z'amadolari, umubare uri hejuru cyane ugereranyije n'ibyari biteganyijwe mbere. Yavuze ko inkunga y'inyongera ikenewe byihutirwa, amenyesha ko igisirikare gishobora guhura n'imbogamizi kitabonye iyo nkunga. Kumva ibisobanuro bye byagiye bihagarikwa n'abigaragambya, kandi iyumvwa rye ryaje nyuma y'iminsi mike Pentagon yemeje ko abandi basirikare 3 ba Amerika bapfuye
bapfiriye muri iyo ntambara, bituma umubare w'abanyamerika bamaze gupfa uba 17. Abasenateri b'abademokrate bagaragaje ko batumva ikiguzi ndetse n'aho intambara yerekeza. Senateri Patty Murray yaburiye ko hashobora kuba indi ntambara ihoraho, mu gihe abandi badepite bibazaga impamvu Pentagon irimo gushaka inkunga y'inyongera mu gihe hari amafaranga agenewe igisirikare yemejwe mbere atarakoreshwa. Iyi ni inkwakuzi ugikurikiye. Impaka rero zije mu gihe abarepublikani basaba kwemeza ingengo y'imari ya miliyari 95 z'amadolari, irimo miliyari 40 agenewe igisirikare n'umutekano w'igihugu ndetse no gutera inkunga ubuhinzi n'ingamba zijyanye n'amatora. Hagati aho, ubushakashatsi bwerekana ko abanyamerika benshi bakomeje kunenga uburyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeje kwitwara mu makimbirane mu gihe intambara na Iran yo ikomeje. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Tukiri aho muri Amerika, Trump yakangishije gusenya amateme n'ingomero z'amashanyarazi za Iran n'ibi bitero mu muhora wa Hormuz bikomeje. Perezida wa Amerika Donald Trump yaburiye ko Amerika izasenya iteme rya Iran cyangwa urugomero rw'amashanyarazi rwayo igihe cyose ingabo za Iran zizajya ziba zigabye igitero ku bwato mu muhora wa Hormuz. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa Truth Social, Trump yagize ati: kuva ubu, igihe cyose Repubulika ya Kisilamu ya Iran igabye igitero ku bwato buri mu muhora wa Hormuz, haba hakoreshejwe misile, ibisasu, drone cyangwa indi ntwari iyo ari yo yose, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizagaba igitero zisenya iteme cyangwa uruganda rutanga ingufu. Yongeyeho ko ibitero bishobora kwibasira ibikorwa remezo hafi cyangwa mu murwa mukuru wa Iran witwa Tehran. Nyumvira, tagiye kurasa ibikorwa remezo by'abaturage kwere. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Ntabwo twari twava muri Amerika, reka tubabwire ni inkuru rwose. Trump nawe akora amakuru. Trump ashaka ko Infantino ayobora Loni. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashaka ko Gianni Infantino, usanzwe ari perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, yasimbura Antonio Guterres ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Loni. Amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru New York Post, ariko twe tukaba turi kubikubura ku gihe yifashishije amakuru yatanzwe n'umuntu uri hafi ya Trump. Rero avuga ko uyu mukuru w'igihugu yemera ko Infantino yubahwa n'abantu ku isi hose kandi ko afite ubushobozi budasanzwe bwo guhuza abantu. Trump na Infantino basanzwe bafitanye umubano wa hafi cyane nyuma y'imikoranire yo gutegura igikombe cy'isi muzi cyabaye muri uyu mwaka, kikaba cyaratwawe na Spain no muri uku kwezi. Kikaba rero cyararebereye mu bihugu bitatu, USA, Canada ndetse na Mexique. Muri icyo gihe rero Infantino yagiye agaragara kenshi ari kumwe na Trump kandi yamuhaye igihembo cya mbere cya FIFA cyiswe Peace Prize mu Ukuboza 2025. Infantino afite ubwenegihugu bw'Ubusuwisi, akaba n'umuyobozi w'urwego rukomeye rw'umupira w'amaguru, ni ukuvuga FIFA. Muri icyo gihe rero Trump yashimangiye ko ubunararibonye bwa Infantino mu kuyobora FIFA bwamufasha kuyobora umuryango w'abibumbye, kuko FIFA igizwe n'ibihugu birenga 200 mu gihe Loni igizwe n'ibihugu 193. Bikaba rero bishoboka ko yayobora neza. Paolo Zampolini, intumwa yihariye ya Trump ishinzwe ubufatanye mpuzamahanga, yavuze ko Infantino afite ubushobozi bwo guhuza abantu no kuyobora imikoranire hagati y'ibihugu byinshi. Nubwo rero Trump ashaka ko Infantino ayobora Loni, byasaba ko abanza gushyigikirwa n'ibihugu 15 bigize akanama k'umutekano ka Loni, aho ibihugu 5 bihoraho bifite ububasha bwo gukoresha uburenganzira bwa veto. Nyuma yaho rero umunyamabanga mukuru mushya wa Loni agomba kwemezwa n'inteko rusange y'uyu muryango. Umunyamabanga mukuru wa Loni Guterres wari usanzwe ariho akomoka muri Portugal kandi yatangiye kuba umunyamabanga wa Loni, ariko akaba ateganya kuzabivaho mu mpera za 2026. Uzamusimbura rero akazatangira indi manda. Kugeza ubu Gianni Infantino we nta kintu aravuga kuri ibi ngibi byo kumugira umunyamabanga mukuru wa Loni. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, iki ni ikiganiro cy'ibyasohotse mu binyamakuru. Umugabo washakiraga Jeffrey Epstein abakobwa asambanya yasanzwe iwe yapfuye. Murayizi iyi dosiye ya Epstein ni dosiye ndende irimo n'abayobozi bakomeye ku isi, yewe n'uyu Trump nawe arimo bigeze kumunuganuga, harimo n'ibikomangoma byo mu Bwongereza, harimo abantu benshi n'aba Bill Gates barimo, harimo abantu benshi. Uyu rero Epstein yari afite ikirwa, abo bakire bose basohokeragaho n'abo bantu bakaze. Rero basangagaho ngo abana b'abakobwa, abo bana b'abakobwa babaga ni Epstein wabaga bashakiye. Epstein rero nawe hari uwabamuhaga. Uwo mugabo wabamuhaga ni Umufaransa. Uwo Mufaransa yitwa Daniel Sayed rero akaba yarahaga abakobwa Epstein, akabajyana kuri icyo kirwa bagashimisha abo bantu nyine babaga bahari mu birori byabaga byahabereye. Uwo mugabo wafashaga Epstein w'Umufaransa yasanzwe iwe yapfiriye mu rugo.
Saidi yari amaze imyaka irenga 10 akorana na Epstein amushakira abakobwa b'abanyamideli. Ubwo rero yasanzwe mu mujyi aho mu rugo rwe ruherereye mu mujyi wa Colombe mu nkengero za Paris yapfuye. Marie Celine umuyobozi wungirije w'ubushinjacyaha mu rukiko rwa Nanterre yabwiye CNN ko umurambo wabonetse ukaba warabonetse ku wa mbere tariki ya 20 Nyakanga 2026 ndetse ko hateganyijwe gukorwa isuzuma ry'umurambo kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rwe. Urupfu rwa Saidi rero rubaye mu gihe ibikorwa bye n'umubano yari afitanye na Epstein byakomeje gukorwaho iperereza. Epstein yapfuye muri 2019 ubwo yari afunzwe muri Amerika, akaba yarahamijwe ibyaha bijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina no gucuruza abantu. CNN yari iherutse kugirana ikiganiro na Ciari aho yavuze ko nta mpamvu yari afite yo gukeka ko abakobwa babiri yari yarahuje na Epstein nyuma bakavuga ko yabakoreye ihohoterwa baba baragiriwe nabi. Uyu mugabo rero Epstein yapfiriye muri gereza muri 2019. Bivugwa ko ashobora kuba yarishwe n'abakire kugira ngo adasohora amabanga yabo mu gihe ari kubaburana. Uyu rero nawe birakekwa ko yishwe kugira ngo adasohora amabanga ye. Ziriya dosiye zirimo abantu bakaze ntabwo biba byoroshye. Ubwo rero rwose uyu mugabo yasanzwe aho mu gihugu cy'Ubufaransa mu rugo iwe yapfuye. Uwo mugabo ni uyu nguyu Ciari. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, izindi nkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Mu Ubufaransa bw'igihugu bwaciye imbuga nkoranyambaga ku bana bari munsi y'imyaka 15. Abadepite bo mu Bufaransa batoye umushinga w'itegeko ribuza abana bari munsi y'imyaka 15 gukoresha imbuga nkoranyambaga, bituma Ubufaransa buba igihugu cya mbere mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi cyemeje itegeko ribuza abana bose gukoresha imbuga nkoranyambaga mu gihe impungenge zikomeje kwiyongera ku isi ku ngaruka mbi z'ikoreshwa ry'iri koranabuhanga ku bana. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 21 Nyakanga 2026 imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko yatoye ishyigikira iri tegeko, rimwe muri gahunda zikomeye muri manda ya kabiri ya perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Iri tegeko kandi ribuza ikoreshwa rya telefone zigendanwa mu mashuri yisumbuye nk'uko inkuru dukesha Euronews ikomeza ibitangaza. Bivugwa ko iri tegeko ari rimwe mu ngamba zikomeye za nyuma zafashwe ku butegetsi bwa perezida Macron Emmanuel mbere yuko ava ku butegetsi umwaka utaha. Macron arashaka ko iri tegeko ritangira gukurikizwa mu ntangiriro z'umwaka mushya w'amashuri muri Nzeri. Ariko isuzuma ryo kumenya niba iri tegeko rikurikiza itegeko nshinga ry'Ubufaransa rishobora kubaho kandi rishobora gutinza ishyirwa mu bikorwa ryayo. Ibindi bihugu byo mu Burayi nk'Ubugereki, Slovenia na Sweden nabyo birateganya kubuza abana bato gukoresha imbuga nkoranyambaga. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, izindi nkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Pasiporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imwe mu mapasiporo abantu baba bifuza, ikomeje guta agaciro. Ubushongore n'ubukaka bwa pasiporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukomeje guhananuka uko bwije n'uko bukeye, cyane cyane mu myaka 20 ishize aho yavuye ku mwanya wa mbere muri 2006 ikagera ku mwanya wa 10 uyu munsi. Abanyamerika ubu bashobora kujya mu bihugu 180 ku isi nta viza basabye, ibituma Amerika iba ku mwanya wa 10 ku rutonde rwa Henley Passport Index aho ihuriyeho na Iceland. Kubera ko ibihugu byinshi bishobora kunganya amanota ku rutonde, Amerika iri inyuma y'ibihugu 36 bitanga ubwisanzure bwo gutembera ku rwego rwo hejuru mu baturage babyo kurusha ibindi. Ibi biri guterwa n'iki? Biri guterwa nuko Amerika barayifungurira amarembo ariko yo ntabwo ifungurira ibihugu byinshi amarembo. Ibyo rero bigatuma hari abagenda rwose nabo bagenda gake mu gutuma abafite pasiporo ya Amerika binjira mu bihugu, cyane ko Amerika barayifungurira ariko ntifungurira abantu. Reka mbaye nk'urugero nko kujya mu Bushinwa ufite pasiporo ya Amerika ugomba kwaka visa. Ariko hari n'andi mapasiporo ubona akagenda atera imbere cyane. Urugero nka pasiporo ya Singapore. Pasiporo ya Singapore kabisa ijya mu bihugu byinshi pe. Ijya mu bihugu byinshi. Kuko abaturage ba Singapore bafite na pasiporo yaho ni nayo ya mbere buri ikomeye ku isi. Bashobora gutembera ibihugu 192 mu bihugu 227 biri ku isi nta visa babatse. So iyi ni inkuru iri ku gihe, mushobora kugenda mukayisoma, rwose ni inkuru nziza. Mbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero hari ibindi bihugu bigiye bitandukanye bifite pasiporo nazo zifite imbaraga. Kuri screen twerekana n'izo page, ushobora guhagarika page ugasoma ibyo bihugu witonze. Hano tuba twihuta kugira ngo tubagirire vuba kugira ngo murebe ishusho y'umunsi. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Umuyobozi wa La Liga aho twerekeje mu mikino yasabye perezida wa FIFA Gianni Infantino kwegura. Perezida wa La Liga Javier Tebas
yasabye perezida wa FIFA Gianni Infantino kwegura amushinja guteza ibibazo mu mupira w'amaguru no gushyigikira gahunda yo kongera amakipe azakina igikombe cy'isi mu mwaka 2030 akagera kuri 68. Mu kiganiro yagiranye na La Gazzetta dello Sport, Tebas yavuze ko FIFA iri kwangiza urwego rw'umupira w'amaguru kandi ko hakenewe kugabanywa umubare w'amakipe y'ibihugu akina irushanwa no kurinda amarushanwa ahuza ibihugu. Ati dukeneye amakipe y'ibihugu make no kurinda amarushanwa ahuza ibihugu, bafata ibyemezo batitaye ku ngaruka zabyo. Tebas yavuze kandi ko Infantino igihe cye cyarangiye ariko ko gifite inkunga y'amashyirahamwe mu mupira w'amaguru ku buryo nta mukandida ukomeye bahanganye uhari. Ibi bije nyuma y'uko perezida wa CONMEBOL Alejandro Dominguez atangaje ko igikombe cy'isi cya 2030 gishobora gukinwa n'amakipe 68 mu gihe ibihugu bya Espagne, Portugal na Maroc aribyo bizakira mu buryo bw'ibanze. Ku ruhande rwa FIFA, Infantino avuga ko igikombe cy'isi cya 2026 cyabaye irushanwa ridasanzwe kandi ko hazaganirwa niba umubare w'amakipe wakomeza kuba 48 cyangwa se kwiyongera ukagera kuri 68. Aho yagize ati nta kintu na kimwe gishobora gukuraho imbaraga n'ubumaji bw'igikombe cy'isi. Amatora y'umukuru wa FIFA ateganyijwe tariki ya 18 Werurwe 2027 kandi Infantino yamaze gutangaza ko azongera kwiyamamaza. Dore aba bagabo bahanganye n'abo ngabo. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Tukiri mu mikino mu Buhinde, amakipe yatsinze yahembwe ihene. Iyi ni inkuru idasanzwe mu gace ka Chaibarsa muri leta ya Jharkhand mu Buhinde, ahabereye irushanwa ry'umupira w'amaguru ryihariye ryahuje amakipe 68 yaturutse mu byaro bitandukanye. Ariko igitangaje kurusha ibindi nuko amakipe yitwaye neza yahembwe amafaranga n'ihene aho guhabwa ibikombe gusa. Iki gikombe cyiswe Langila Star Tiribasa cyabaye ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi turimo n'ubundi kugeza tariki ya 17 mu gihe isi yo yari ihugiye mu gikombe cy'isi cya FIFA. Ikipe ya NCS muri yegukanye igikombe itsinze Kumbaram igitego kimwe ku busa, ntabwo amafaranga 15,000 by'amarupe n'ihene 3. Ikipe yabaye ya kabiri yahembwe 12,000 by'amarupe n'ihene 2. Mu gihe amakipe yabaye ya gatatu n'aya kane yahembwe amafaranga ndetse n'ihene imwe. Ini inkuru idasanzwe. Abategurira irushanwa bavuga ko ihene ari igihembo gifite agaciro gakomeye mu muco w'abantu bitwa abaho, ubwoko butuye muri ako gace. Inyama rero zazo zikoreshwa mu birori, imihango n'ibindi bikorwa bihuza abaturage, ku buryo gutsinda ugatwara ihene bisobanura gusangira itsinzi n'umudugudu wose. Nubwo bakurikiza amategeko ya FIFA, iri rushanwa rifite umwihariko waryo cyane ko amakipe akina ari abakinnyi 9 aho kuba 11 kandi nta tegeko rya offside rikoreshwa. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko mu Buyapani kubera ikibazo cy'ubushyuhe buhari basabwe kujya ku kazi bambaye amakabutura. Ubuyobozi bw'umujyi wa Tokyo mu Buyapani bwatangije gahunda ishishikariza abagabo kujya ku kazi bambaye amakabutura mu rwego rwo kubafasha guhangana n'ubushyuhe bukabije bw'uyu mwaka. Iyi gahunda yiswe Tokyo Cool Busy yatangijwe na guverineri wa Tokyo Yuriko Koike muri Mata 2026, ikaba igamije kwagura gahunda yayo isanzwe yo kugabanya ubushyuhe mu biro no gufasha abakozi kwambara imyenda iboroheye mu gihe cy'impeshyi kugira ngo babashe gukora akazi neza. Muri iyi gahunda abakozi bemerewe gusiga imyenda isanzwe y'akazi igizwe n'ikote na karuvati, bakambara imyenda yoroheje irimo amashati y'amaboko magufi, inkweto zifunguye ndetse n'amakabutura. Nubwo rero bamwe bishimiye iyi gahunda bavuga ko ituma bakora bisanzuye, ariko hari n'abandi bayinenga bavuga ko itagaragaza uburinganire hagati y'abagabo n'abagore. Bamwe mu bagore bavuga ko mu gihe abagabo bemerewe kugaragaza amaguru, abagore bo bashyirwaho igitutu igihe bambaye imyenda igaragaza amaguru yabo. Ntabiburamo ibibazo. Gusa iyi ni gahunda nziza muri rusange. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Dore ukuntu baba bambaye. Reka rero tubashimire muri rusange, inkuru ziba ari nyinshi ariko izo ziba ari z'ingenzi twabatoranyirije kugira ngo mugire ishusho y'umunsi muri rusange. Twizere ko muri buhahe mukaronka mwese, abakora ibikorwa bibateza imbere, abakora ibikorwa bifitiye sosiyete akamaro, mwese mukomeze mushyiremo agatege kandi muze gusoza umunsi wanyu mumeze neza. Mubikore nyine nk'inkwakuzi. Niba uri inkwakuzi itarakora subscribe, ikora hasi kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye, updates zigiye zitandukanye, amakuru muri rusange agiye atandukanye muba mukeneye kumenya. Muhaye muronke.